namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, namuntlha ta kha ni ri nyika ta update ya yindlu ya Ben Mayengani the president. Previously ni sure ma tsundzuka a hi tivekerini ti-images teto ka the previous video. Ya ni sure ma tsundzuka. However, ka siku ra namuntlha of course ra ti-2 ta November ni fike ni scrolla ka account ya Tutu spokesperson xa Mayengani, as you can see. Loko hi fika hi scroll ni fike ni kuma Africa posted this image, as you can see here. Unfortunately laha yi bendini ni ta yi jikisa kunene through editing. So as you can see yaleyo yindlu ya yona yi kahle swinene. You can see it's huge. It's huge. Sweswi hi kota ku va hi kuma perspective yo this house is huge. So hi zameni ku va hi zooma nyana. So loko hi zooma laha swona se ku na wall. A ni swi voni stop nonsense leswiwa ka the other image a no ka ni nga ri xixoko xa yona na mona yena. So a ni twa ku maybe ku nga ku ri xa munhu luwa laha swi nga twisisi kahle, mara sweswi ha kota ku swi vona ku hayi xa yona. As you can see lesi ku na stop nonsense laha xikulu swinene, bigger than average. Xikulu swinene, as you can see lena hi leyi i garage leyin'wani leswi switepisi ha swi vona. Okay, iya na leswi ku leyi nga tlhela ku va ku na yin'wana garage yi kwata ngopfu ti-garage ngwenya laha hi langutaka gonya garage leya yona ya le henhla. I think na laha hansi ku ta ku ri garage kumbe yi kombe na ku yi kwata ngopfu ti-garage, but as you can see leyi yindlu ya yona i mall a yi kulu ngopfu yindlu leyi. Phela na hala sayitini nakona yi tlhela va yi ri kulu na hala ndzhaku ka na hala ku vekela ti-images ta khale swilo swa onha mi kuma ku hi tshame hi tlhela ndzhaku. Loko ko postiwa tin'wana ti-images to hi le tlhelo hi ta ti vona but yindlu yikulu swinene na hi le sayitini yikulu swinene. So mi ni nga vula ku mhaka kahle swinene yi tirhile Ben the president. Un'wana nga byela ku why hi vulavula hi yindlu ya Ben the president, for Ben the president hi yona celebrity ya ka Gaza. So loko yi ri ku tirheni ha vulavula hi yona. Vamakhadzi va vulavuriwini ku a va ri ku akeleni ka vanhu vo mhani wa yena, vokokwani wa yena na vo ba yena tiyindlu. Ku tlhukuriwa na hi vo Big Zulu loko va xa tiyindlu and stuff like that. So why hi nga vulavuli hi ti-artist ta hina loko kha ti endla swa kahle. That's why na video ya Ben the president loko yi xava movha na yi koho kwala swi kona. Loko va kha va endla swa kahle ha vuli. Loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Nelo xihlovo ehundzu and then leyiwani i foni ya Ntsako. So a ni lava ku tivisa hi foni ya Ntsako ku mina wena ni ku rhandzanile. Futhi already wa swi tiva ku Ntsako wa lava ku confirm ku a kota ku va sure ku mina wa ha ri ku rhandzaneni. Se mina wa ha ri ku rhandzaneni. A nga n'wi rhandzi. Okay, yeah, like a ni ku use kahle ku ni tikuma ni ri na peace hi ku vhela ni ri na ti-problem ta mina. So yeah, swi fiki makumu kahle. Rhandzani. Yeah. Yeah, a wu se kota no basa kahle like mina wena a yi le ka level leyiwani. Yeah, kahle a no ku use kahle. All along.